na karindwi nibwo bahuriye muri Night Club. Abangaba bwa mbere nibo bacakiraniye, buri umwe yari ameze neza mu kazi yakoraga, yaba uyu Fosa ndetse na Mardini umwe mu kazi ke ko gukina amafilime no kuba umunyamideli yaragezweho cyane, ndetse na Paolo Maldini yari umwe mu baringwaga mu mupira w'amaguru w'Abataliyani nk'umusore uzamukanya amashagaga. Abangaba rero urukundo rwabo rwatangiye iryo joro bahuriye muri Night Club, barakundana karahava. Ubundi nyuma y'imyaka myinshi bamaze kwigana imico n'ingeso, umwe yashimye undi. Umwaka w'1994 abangaba nibwo bakoze ubukwe, ubundi baza no kwibaruka abana bagera kuri babiri, Christian Maldini na Daniel Maldini. Abangaba bose ni abahungu babyaye. Abangaba bagiye babazwa no bikorwa by'umupira w'amaguru bigiye bitandukanye. Christian Maldini nawe wakinnye umupira w'amaguru akina nka myugariro, uyu nguyu akaza gutangira umupira mu mwaka wa 2004 ari mu ikipe ya AC Milan y'abatoya. Iyi ngiyi kanaza ku isoko mu mwaka wa 2016, gusa akaba yagize gutizwa mu ikipe ya Brescia, gusa iyo ngiyo igenda gukina umupira w'amaguru akaba bisoreje mu ikipe ya Lecco. Ntabwo yagize amahirwe yo kuba igitangaza nka Sumubyara umupira w'amaguru. Murumuna we Daniel Maldini nawe ni umukinnyi w'umupira w'amaguru, gusa ukina mu kibuga hagati asatira. Uyu nguyu yari umukinnyi w'ikipe ya AC Milan kugeza kuri ubu umupira w'amaguru n'ubundi akomeje kubarizwa muri uru rugo. Kuri ibyo kandi uyu mugabo urugendo yagenze Gorilla Wolf n'abandi baraje ishinga no kwandika, abakoze bakagira icyo babona ibyo batunze ku makonti yabo. Abangaba bagaragaza ko Paolo Maldini kuri konti ye hagaragara hagera kuri $30 z'amadolari z'ubumwe za Amerika yose ari yabitseho. Uyu mugabo mu ijambo rimwe umupira w'amaguru hari urukundo yawukunze rwaramusubije nawe umukunda urundi. By'umwihariko ikipe ya AC Milan byungukiramo cyane kuko uyu nguyu Paolo Maldini ubuzima bwe bwose bamaze mu ikipe ya Milan yayibereye umuyobozi, ariko ikisumbuyeho yabaye umukunzi wayo akadasohoka kugeza na magingo n'aya ngaya. Ibi bimutandukanya n'abandi banyabigwi bayari makipe barenze imwe. Paolo Maldini urugendo rwe. Hari igihe bizagusaba ikintu kimwe, kumenya ko ibihingwa byose bidakenera amazi nk'ay'umuceri cyangwa ibisheke kugira ngo bitange umusaruro uhagije. Ikindi kandi ukeneye kumenya nuko nta ngano y'ikiguzi iraboneka ngingi iyo wayitanga amaze ukwipa amateka yawe. Oya, ntayo. Burya amateka wanyuzemo ni nayo atuma tukubona uko tukubona ubu ngubu. Twe hano byose tubikubira mu urugendo rwe. Kuva akiri urusoro mu nda ya nyina, aho yashyikiye akigera ku isi, amaboko yamwakiriye, ibere ryamwongeje, ibiganza byamuteruye, abamwifurije nabi n'ineza kuri ubu ngubu bose batumye w'igitangazo n'ubu ngubu, babizi cyangwa batabizi, bagize uruhare mu urugendo rwe. Ubuzima bushaririye n'ibyamukuye umutima ariko ntawukuke, ibyo byose byatumye iyi nkuru yandikwa muri ubu buryo. Ubundi natwe dukora urugendo rwe. Hari abakunda n'abashimira batumye amateka yose yahinduka, ubundi akaba inyenyeri imurika mu zindi ikagaragara. Bose bagize uruhare kugira ngo ibyo byandikwe muri ubu buryo, ubundi natwe dukore urugendo rwe. Ndabizi nawe waramukunze, amateka ye bifuza kumenya umunsi ku munsi, amatsiko yakuzonze ubwo wamubonye ku nshuro ye ya mbere, n'ubwo ukaba ukimubona utaramenya ibye neza, inkomoko ye, amava n'amavuko ye, umuzi n'umuhamuro we, byose ugiye kubimenya mu urugendo rwe. Urugendo rwe. Urugendo rwe. Urugendo rwe. Urugendo rwe. na karindwi nibwo bahuriye muri Night Club. Abangaba bwa mbere nibo bacakiraniye, buri umwe yari ameze neza mu kazi yakoraga, yaba uyu Fosa ndetse na Maldini umwe mu kazi ke ko gukina amafilime no kuba umunyamideli yaragezweho cyane, ndetse na Paolo Maldini yari umwe mu baringwaga mu mupira w'amaguru w'Abataliyani nk'umusore uzamukanya amashagaga. Abangaba rero urukundo rwabo rwatangiye iryo joro bahuriye muri Night Club.